aka, hurmatli teleko'ruvchilar. Kelingsiz, atınız kim sizning? Atim Ilhomjon. Ilhomjon aka, men atim Ramazon, Region telekanalidan. Bu kishi o'zining erki bilan Moskvada yurib ko'rdim ele, javob berayin deb keltir, kelingiz. Qatoridan boshlab berayman. Bu главный bo'lish kerak. Главный yo'l. Negizgi yo'l. Kelingiz. Bu главный tugadi degan yo'l. Bitdi degan yo'l. Bu to'xtadi, zaprishon mana turyapti-ku akalarimiz. Mana migalkasini jondirib turadi. Yondirib, mumkin emas deb turishyapti. Bu hamma yoq to'xtadi degan yo'l harakati. Ne to'xtadi degan? Hech balasi yo'q-da, masalan, yo'l yo'q, hamma yo'q, to'xtadi. Yo'l yo'q degan tushuntiradi. Texnikal qiymalga tib solmagani yo'l yo'q degan. Texnikaga. Bu moykaniki. Ne moyka? Avtomobil. Avtomoyka. Bu velosiped zinaga ehtiyot bo'l degani, men minib o'tib qolishim mumkin. Yo'l deydi, velo yo'l deb qo'yamiz. Qancha yillik stajingiz bor haydovchilik bo'yicha? Bordir, bir 5-6 yil aka. 5-6 yil. O'qib oldingiz bilan? O'qib olganmiz. Qaysi yerda? Shu o'zimizning Aravon dasafida. Aravon dasafidami? Yaxshi kelingiz. Bu qaysi edi endi yodimdan chiqib qolmagan bo'lsa agar. Manaqa bo'lganda, anaqa bo'lardi. Bu yo'l tugadi degani bu. Yo'l beruvmikin? Yo'q, unday emas keling. Qavuncha bo'lganda boshqacha edi. Atayin Rossiyadan kelsangiz. Negiz bizning programmani tunbay ko'rib turasizmi? Bular oldida sir bosib qolgandir. Chiloy tursa qara, sizlar o'yin bo'lib o'tasizlar. Siz postoyanni ko'rib turaman aka. Bo'ldi. Bu asha yo'l beruv bo'lmasa sizlar adashib qoldim. Stupiy doroga. Endi o'zbekchasida bu krugovoy. Bu pryamoga mumkin emas bo'lish kerak. Shunaqa doroga bu. Nima qaraysiz? Bo'pti, bunani ko'ringanda, mana. Bu nima degan? Bu Duxstoronniy yo'l tugadi degan bo'lish kerak. Duxstoronniy yo'l tugansa qaysi yo'l menga ketadi o'shanda bu? Men tushundim. Ko'payib ketdi, o'zi biz boya tugatdik degan. Yaxshi, men sizga aytib qo'yayin. Bu Aydin sat kunlarida yurganga to'xtonga mumkin emas. Uchotning, ne uchotning deb bo'linadi. Ikkita ikkisi bo'lsa, u mumkin emas. Aydin taqchana jup kunlarida. Bu pritsepga mumkin emas bu. Yaxshilab qaramiz. Pritsep managa mumkin bo'lishi kerakmi? Mumkin emas, lekin qizil mumkin emas. Mumkin emas. Qizil mumkin emas, to'ra. O'shanda nimaga deydi? Sizga pritsepli Kamaz, masalan, Kamaz pritsep. Jo'nli Kamaz deb ayting, Kamazda. Kamazdagi. Pritsep jo'g'ida. Qanday jugi bilan deydi? Mana sari men belgilab qo'yib turatayin. Endi bartovoylarga, masalan. Qo'pti jugi bilan deydi. Qo'pti, qo'rqinchli jugi bilan mumkin emas deydi. Bitta kasali baland deydimi, nima 4 metrmi, ashaqaga mumkin emas degan endi. Yo'lchi, bu bunday qo'yiladi. Bu tugadi, hamma yo'q ochiq degan. Bardiq tiyi solinishi zonalarning butishi haydayver deganda tushunardi. Yaxshi, azamat. Yaxshi, ko'nglingiz adashib qoldimi, bitlikdagi uzrchiligi bordir. Bo'ldi, hamdagi Xudoy bersa o'qib qo'ysangiz, bardiq yaxshi. Yaxshi. Ma'qul, Aqchon. Nechta odamlar anaqa deylar? Hozir siz birinchisi oldingiz. Assalomu alaykum. Salomsizmi? Men atim Ramazon, Region telekanalidan. Keling, sizning atingiz? Sulaymon. Sulaymon, kelingiz. Sizning dokumentingiz tekshiringacha men nima qilaymi? Главный yo'l. Negizgi yo'l. Negizgi yo'l bitdi. Bitdi degan, ha? Znak zaprishon. Qancha yillik stajingiz bor haydovchilik bo'yicha? 1 yil. 1 yil bor, ha? Yaxshi. Qaysi yerda o'qidingiz? Salqin yo'lda O'shda. O'sh shahrindami? Yaxshi. Bo'l. Avtomoyka. Yaxshi. Bo'lchi. Yengil mashina yurugi tez solinadi. Bo'l. Misol, bansa stansiyada signal zaprishon. Qo'mdirchalarga qo'yadi. Qo'mdir, avgon zaprishon. Qanday mashinalarga? Yengil mashinalar. Yengil mashinalarga deydi, bo'l. Bak, tipa полицейский, рязачный. Bu qanday znak negizi? Qanday belgi bu? Jasalma bak, znak bor degan eskartib belgi. Ha, eskartib belgi. Neni eskartib o'tadi? Полицейский, рязачный bor deb. Tegiz emas yo'l degan eskartib o'tadi. Politsiyaskiy bo'lganda eko qator qo'yilmaydi. Birosi g'ana qo'yiladi. Eslab qo'yingiz, bo'ptimi? Stop, to'xtab. To'xtabcha deb qo'ysa. Ko'z aziz bayaqda. Znak. Ko'z aziz deydi znak. Misol yo'lni bayaqda svetoforning yanına qo'yiladi. Peshobod qo'y. Endi qiymal harakat to'xtadi. Ya. To'xtadi, qiymal harakat to'xtadi. Qanday belgi negiz 3 burchda? Eskartib. Endi ne eskartuvdi? Yomon yo'l yomon degan. Yomon ham to'xtatdi. Opasniy zona. Oldida dag'i boshqa qo'rqinchlar bor deydi, to'g'ri. Kelingiz bo'l. Endi 50 grand baqa, жылдамдыкты 50 eskartib baqmaydi.
Ашырбады оны. Ооба. Пешоход. Мектеп бар. Зына мисалы мектеп секте. Пешоход бу же эмне бул? Эми эскертүү белгиси. Эскертип атат да, алдыда эмнеде атат? Коркунуч бар. Садик или кандай мектеп. Алдыда балдар бар, абайларда атат, да? Бул самолет конуч аэропортторго конуп калат, эскертүү делечи. Аэропорттон башка кайка конот самолет? Эми эскертүү белги да бул делечи. Эмнени эскертип атат ошондо? Самолет конот деген. Самолет конот деген да? Паста учат эми ба. Жерге жакын Жерге учат да, жакын. айтып койду мына жакта бир киши. Булчу? 10-15. Бул кишилерге көрсөтпөй мындай буруп коюңузчу. 10-15 эмне экен бул? 20. Билеткен насачы. Бул акча алуучу парковка экен, платный Парковка, парковка. Азамат Сулайман, бир аз эсиңизден чыгарып коюпсуз, бирок дагы окуп эсиңизге салып алсаңыз болот, да? Ак жок. Ассаламу алейкум, мен атым Рамазан, регион телеканалынан келиңиз. Сизге жол белгилерди көрсөтөйүн, макулсузбу? Келиңиз. Бул кандай жол белгиси? Бул запрещен дегенибизден айтып билдирет. Запрещен, эмнеге запрещен деп? Фуралиги, фуралар өткөнү да ошондой. Чоң машиналар өткөнү эскертүү запрещен дейт. Мүмкүн эмес дейт. Мүмкүн эмес. Мен жардам берип коеюн сизге. Мүмкүн эмес. Бул Бул ариндака түгәлди деген. эмне түгөндөйт? Ошону айтыңыз. Запрещен түгәлди, берги Тыюу салынуучу. түй салуучу жай түгәлди деген. Белгилердин бардыгы бүттү деген. Бүттү деген. Бул Бул кайрылуу белги түгәлди деген. Башта эскертүү. эскертүү, эмне эскертүү? Бурулуш жол бар деген. Кайгактар бардыгы да? Бул Машина Кичинекей машина yürüyüşke tüyü salınat da aslında. Запрещен. Бул Signal çalış mümkün emez. Avgon kılış mümkün emez. кандай машиналерге? Жеңил машиналар. Жеңил машиналерге. Bu aynaqa otur budur yol var degani. Шпал, короче, шпал бар, эскертүү шпал бар да, деген. ошонусун айтыңыз. Стоп знак. Стоп. Bu ali açkiçanlarga nima peshоход o'tkazish mumkin degan. Көз айнек таккандаргабы? Ha, yo'q. Толугураак айтыңызчы. Ko'z aynak taqqanlarga yo'l berish ali peshоход o'tkazish degan. Көз азиздерге. Көз айнек азиздерге. Десеңиз азыр бардыгы эле көз айнек. Ha, yo'q ali ko'z ojizlarga. Bu aynaqa. Eskaturda, запрещен. Эмне эскертип атат? Yürüyüş mümkün emas o'shanday joylarga da. Мүмкүн эмес дейби, эскертүү. Eskertuvda mana запрещен. Кооптуу. Алдыда дагы башка эмне дейт? Коркунучтар. Korkunçlar var, yürüyüş Var, mümkün var. emas degan. 50 znakdan o'tish mümkün emas. Assalamu alaykum. Men atым Рамазан, регион телеканалынан. Келиңиз, документтериңизди текшергенге мен сизден жол белгилер сурап турайын, макулсузбу? Келиңиз, бул кандай жол белгиси? Бул жапыз учкан учак. Аэропортко жак. Эмне деп атат бул? Стоп да. Мүмкүн эмес. Жок, мына белги кандай белги? 3 бурчтук белги. Кыскасы, мындай сак болуңуз деген. Эскертүү. Эскертүүчү белги. Ооба. Канча жылдык стажыңыз бар айдоочулук боюнча? 2 жыл. 2 жыл. Ооба, жакшы. Бул Бул точно эсимде жок бирок. кара менен белгиленип турат да? Кара 10, 15, 20. Ушудан ылдый Кошумча, жүргөн. жок, кошумча белги катары коюлат. Мен сизге маалымат берип коеюн. Кошумча белги катары. Мисалы, машинени парковкага койгондон кийин чыгып баратканда эмне кылат сизден? Акча алышабы? Акча алышат. Канча алышат? Эми аркылы да, сен аркылар жерде. Бул платный парковка дегенди түшүндүрөт экен. Эстеп калдыңызбы? Ооба. Канча жылдык стажыңыз бар дедиңиз? 2 жыл. 2 жыл. Кайсы жерде окудуңуз? Бульварда эле. Бульварда окудуңуз, а? Жакшы, келиңиз. Бул мындай кылып көрсөтөйүн, алсырактан. Мындай эле айткан. Варианттары жокпу? Варианттар бар, ушу сиз айтасыз да варианттарын. Сиз айтып койсуз. Бул варианттары 3 бурчтук белги, Эскертүү. эскертүүчү белги. Эмнени эскертип атат? Бул мына шамалга мындай болуп турат да. Желбиреп турат десек болот да. Объекттер бар деген эмес. Я, Бир объекттер бар деген эмес. капталдан соккон шамал дегенди эскертет экен. Окубай эле сатып алган окшойсуз. Эми окуган биздин шамалда эстен чыгып калды да бери. Мындай немелерди аз көргөн да. Бул белгилер жок эле деп албайбы? Я бар. Бар эле. Бул Бул эми мынау Токойдун боюндагы жолдо ушул знактар койгон. бул кандай бул? Эми коркунучу бар, арча жыгылчу машина. Бул эме? Ha. Скамейка деп коебуз, отур. Эмне экен ошондо? Кошумча белги, кошумча сервистер деп коебуз, муну. Эс алуучу жай дегенди түшүндүрөт экен, эстеп калдыңбы? Бериңиз. Бул эң Ооба, керектүү. Керектүүсү. Көп жерде бар. көп жерде бар. Бул неме? Главный.
Главный дорога. Бұл Главный уже сенде емес. Жоқ. бүтті деген, да? Негізгі жол бүтті деген. Бұл стоп. Міне Қоюға мүмкін емес. тоқтауға мүмкін емес. Бұл деген оны алышы болса керек өзі. Қызыл тегерекмен белгіленгендер емнен түсіндіреді? Бұл қайсында? Айта бер, варианттарын айтсаң мен турасын айтайын. Білбейткен бірақ есіме шығып қалды. Негізі мүмкін емес деген белгіні түсіндіреді. Мына қызыл тегерекмен белгіленгендер тыйым салынады дейді. Бұл жаққа техникалық қимыл жүруге мүмкін емес дейді. Атың кім еле? Баястан. Баястан, біраз есіңен шығарып қойыпсың. Қолдан келсе қайра башынан кітепті алып, оқып, сөзсіз түрде қауіпсіздік құрын тағып жүріңіз. Мақұл бу? Ақ жол. Мен атым Рамазан, регион телеканалынан. Келіңіз, сіздің атыңыз? Үсен Мырза. Келіңіз анда. Мен сізге жол белгілерін көрсетемін, мақұлсыз бу? Мақұл. Келіңіз. Бұл қандай жол белгісі? Мойка. Автомойка, мойка адамдарға о? Жоқ, Автомойка. Толық айтыңыз анда. Бұл велосипед жүрушілердікі. Вело жол деп қойсақ болады. Бұл жол бер деген белгісі. Жол бер дейді, тура. Круговой. Жақсы. Бұл айдың тақ күндерінде мүмкіншілігі бар. Бар ба? Жоқ, мүмкін емес. Мүмкін емес, Мүмкін емес. Бұл жүк күндерінде мүмкін емес. Мүмкін емес, ал жаққа жүргенге, тоқтауға мүмкін емес дейді. Бұл бағындай жүгі көп автоунааларға мүмкін емес. Чоң камаздарға, қауіпті жүгіменен мүмкін емес. жүргенге мүмкін емес дейді. Келіңіз, Бұл бағындай жолдың бүтіші. қандай жол? Есте отам. Тыйым салынушы менің бүтіші. Белгілердің бүтіші дегенді білдіреді екен, бұл жаққа келді. Қанша жылдық стажыңыз бар айдаушылық бойынша? 1 жыл. 1 жыл. Қайсы жерде оқыдыңыз? Nerede? Араванда okudum. Жақсы келдіңіз. Бұл қауіпсіздік жол. Қандай белгі? Ескерту отады. Емнен ескерту отады? Қауіпсіздік жолды ескерту отады. Алдыда қауіпті бұрылыштар бар дейді. Бұлдағы ошо ескерту отады. Жүруге мүмкін емес. Ескертүүчү белгилер 3 бурчтук болот. Ал эми запрещающий белгилер тегерек болот, а? Бул ошондо эмне экен? Бұл жеңіл машина жүріш мүмкін емес. Мүмкін емес дейді. Бұл сигнал запрещен. Сигнал запрещен, айтып қойып жатыр. Айтпай тұрыңыздар, кишилер. Келіңіз. Бұл алган запрещен. Қандай машинелерге дейді? Жеңіл машинелерге дейді. Опун ғой, бұл жаққа кетіп келеміз. Бұл жасалма жол. Тегиз эмес жол. Тегиз эмес жол. Эмне деп атат бул? Ескертүү. Ескертүү атат, да? Абайлагыла алдыда эмне дейт? Тегиз эмес жол бар дейт. Бул стоп. Стоп. Бул көзү ажиз инсандарга. Бар дейт. Абайлагыла. Кайсы жерге коюлат бул? По-моему, больница санитарларга пешеходторго коюлат. Assalamu alaikum, men atım Ramazan, Region telekanalından geliniz. Ben sizge yol belgilerini göstereyim. Makulsuz mu? Geliniz. Bu qanday yol belgisi? Bu Zaporizhzhia 50'den aşırı başlıyor. Qancha yıllık stajınız var aydaşılık boyunca? 10 yıl. 10 yıl. Qaysi yerda o'qidingiz? Oshda. Sharda. Bu o'sha eskertu, peshahod, baldar. Aldıda emne deydi? Baldar bar deb atadi. Va. Yaxshi. Bu o'sha emeda samolyot ылдый uchib o'tadi, eskertib o'tadi da. Yerga yaqin uchib o'tadi. Yerga yaqin uchib o'tadi. Yerga yaqin uchadi degan belgi. Belgi, Платный стоянка. Платный стоянка. Qaptaldan shamol o'sha, qovibdi shamoldan. Qaptaldan soqqan shamol degan tushuntirayotgan, a? Resaluvchi joy. Resaluvchi joy. Главный дорога. Azamat. Главный дорога бүтті degan. Бүтті degan. Запрещен. Запрещен. Bu Движение мүмкін емес. Мойка. Qanday moyka?
Avtomoyka. Avtomoyka. Var. Velez yolu var. Velez yolu. Nima? Yol verish kerak. Yol verish. Spidoroga. Krugovoy. Krugovoy. Aydın tak günlerinde mümkün emas. Mümkün emas. Jup günlerinde mümkün emas. Günlerinde. Bu yoqda qarab turgan o'xshasa, Jantanbek. Ya, negizilar. Negiz bilasizmi? Bilem negizi. Bu da o'sha qopni juk bilan zaprishon. Kurzovoy emas. Bo'ldi. Rahmat sizga. Aqjon. Assalomu alaykum. Men atim Ramazan, Region telekanalidan keling. Sizning dokumentingiz tekshiringizcha men sizga yo'l belgilarini ko'rsatib beraman. Ma'qulsizmi? Keling, bu qanday yo'l belgisi? Gabarit. Mümkün emas. Nekan? Qattiqroq so'ylang, Mümkün emas. Mümkün emas. Qanday jugi bilan deydi? Gabarit. Qopdu jugi bilan mümkün emas deydi. Jilvay turing, jilvay turing. Главный yo'lda tugashi. Bunavi? Yaxshilab boqsangiz, qaramay belgilanib turadi, qaramay chiyilib turadi. Qancha yillik stajingiz bor? Haydovchilik 1 yil. 1 yil. Qaysi yerda o'qidingiz? Shu yerda Aravani. Aravanning o'zida o'qidingiz, yaxshi. Keling, boshqasiga o'tib keyin ana qaytamiz bu. Qaytamiz. Mayli. Ha, bu yoqqa ketdik. Burilish. Haqli burilish. Eskertdi. Qoptu burilish, ha? Qoptu burilish. Yengil mashinaga tuz solinadi. Mümkün emas. Mümkün emas. Signal mümkün emas. Bu qaysi yerga qo'yiladi, bilasizmi? Больница nima joylarga qo'yiladi. Afg'on zaprishon. Qanday mashinalarga? Yengil mashinalar, Afg'on zaprishon. Notex yo'l. Qanday dedingiz? Notex. Неровная дорога. Неровная дорога. Искусственный неровность. Eskertib o'tadi, ha? Eskertib o'tadi, o bardıq eskert. Bu stop belgisi. To'xtab o'tish kerak. To'xtab o'tish kerak. Bu ko'zi invite. Ko'zi ajizlar. Ajizlar bor. Bu bunday har xil nimalar. Qo'rqinchlar, xavflar bor degan nimani bildiradi. Eskertuvchi belgi bu dağı 50 dan oshish kerak emas. Дети, внимание, дети, diqqat baldar. Samolyotlar pastlab uchuvchi joy, aeroportga yaqin joylarga, yerga yaqin uchadi. Yaqin uchadi. Этот платный стоянка. Платный стоянка. Yollanma shamol dedi, yollanma shamol. Qanday dedingiz? Yollanma shamol. Qaptaldan, ha. Yaxshi. Это dam oluvchi joy. Es oluvchi joy deydi. Yaxshi. Bu joy bilet ekas, Xudoy bursa. Bering sen, bunaqa javob beringiz. Shuga javob bersangiz to'xtab. O'shanda qoldi xolasa. Ayting. Bu o'zi bunday belgi bormi? Bor. Ko'rilakmi? Bilmadim. Boshqa. Men sizga yordam berib qo'yayin. Bu bardiq tiyi solinuvchi zonaning bitishi deganda bildiradi. Eslab qoldingizmi? Azamat. Aqjo'l bundan naridagi qopsizlik qurini tag'ib, yo'l erejasini taq saqlab yuramiz. Ma'qulmi? Igilik. Assalomu alaykum. Men atim Ramazan, Region telekanalidan keling. Sizning dokumentingiz tekshiringizcha men sizga yo'l belgilarini ko'rsatib beraman. Ma'qulsizmi? Mayli. Bu qanday yo'l belgisi? Mo'minjoncha, menimcha bardiq znaklar tugandi deganda. Bardiq ne tugandi? Znaklarni desiyasi tugandi deganda. Tiyi solinuvchi deb bosim jasab qo'yiladi. Tiyi solinuvchi zonaning bitishi deganni tushuntiradi ekan. O'shanda. Nima zaprishon buni? Teleshga zaprishon deganga. Cho'ng KAMAZlarga, cho'ng o'sha teleshga bilan yurganga. Qanday jugi bilan deydi? Jugi bilanmi, jugsizmi? Teleshgani ko'rgazib qo'yibdi-yu. Buni jukda ustunda o'zi. Gurjonni deb ko'rsatganmiz. Bilmayman, jukli bo'lsa juksilda. Qopdi jugi bilan mumkin emas ekan. Qancha yillik stajingiz bor haydovchilik bo'yicha? Hozir 91-yildan beri. 91-yildan beri, yaxshi kelingiz. Bo'l. Bu mana ekid degan железнодорожныйga qo'yiladi-da, murda. Hozir bilmayman nimaga. O'sha bilganingizni javob berasiz. Hamma железнодорожныйning nimasi tugadi degani o'shanda. Bilmayman-da o'sha sizdan so'rab. Mo'daga o'shanda 100 metr qoldi, 200 metr qoldi deb o'shanday qo'yiladi. Endi buni o'sha znak tugandi degan belgisi o'xshaydi-da. Qanday ne tugandi deydi? Yo'l tugandi deydi. Yo'q. Masalan, железнодорожga yetmasdan turib murda beruvchi bo'lsa 100 metr qoldi железнодорожga degan. Ana 2 bo'lsa 200 metr qoldi degan bo'ladi. Ammo buni o'sha znakni nimasi desiyasi tugandi deganda. Taq jana juk kunlarinda nekan? Nima solinadi ekan, ha? Круговой имеет. Уступи дорогу. Так, bu yoqqa ketamiz, Bu velodoroga degan.
moyka bor degan. Qanday moyka? Mashina moykada. Avtomoyka. Yo'q. Движение запрещен degan. Texnikalik qismda запрещен degan. Bu остановка запрещен degan. Главный дорога tugandi degan. Bu главный дорога degan. Bo'ldi, azamatsiz. Biraz esingizdan chiqarib qoldingiz, biroq yaxshi. 30 yil bo'ldi. Belgikda. Bo'ldi, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Men atim Ramazan, Region telekanalidan keldingiz ağa. Sizden dokumentleringizni tekshirganga chayin yo'l belgilarini so'rab turay sizdan. Ma'qulsizmi? Nega qo'lingiz qaltirayapti? Qaltirayapti, remontdan keyin. Remontdan ham chiqdingizmi? Men qaltirayapti, remontdan keldingiz. Bu qanday yo'l belgi? Bu главный дорога. Bu azamatsiz. Bu Главный дорога tugaldi. Bütdi deydi. Stanka запрещен. Kirishga mumkin emas. Texnikalik qiyinlik ham lekin mumkin emas. Mumkin emas ekan. Bu moyka. Qanday moyka? Avtomatik mashinalar. Avtomoyka, to'g'ri. Velosipedda yuruvchi. Спешный дорога, nimaga главный дорога chiqasiz. Yo'l ber. Ustupi дорога deydi. Ustupi дорога. Avtomobil запрещен yurishga. Yengil avtomobillarda. Signal chaluvga mumkin emas. Bu Afg'on запрещен. Qanday mashinalarga? Yengil mashinalarga. Bu haligi do'ng bor, shpal bor degan. Ne deyapti? Eski deyapti. Stop, to'xtab yurish kerak. Ko'rlar dedi. Ko'r. O'zi aziz odamlarga. O'zi aziz odamlar. Qo'yiladi. Bu qo'shimcha belgi qator qo'yilayotgan. Bugacha bizning programmani ko'rgansizmi? Yo'q. Birinchi yo'l tush bo'lasizmi? Bu ehtiyot bo'l, qandaydir bir nima bo'lishi mumkin degan. Hayajon, shamol bo'lishi mumkin. Je bo'lmasa bir tosh qanday priroda, shunday joylarga qo'yiladi. Qancha yillik stajingiz bor? 8 yil. 8 yillik. Yaxshi, bu oldida daha boshqa qo'rqinchlar bor deganda ehtiyot bir bo'l. so'z bilan aytganda. Bir so'z bilan aytganda hushyor bo'l degan ma'no. Kelingiz bu 50 dan oshpa degan. 50 dan oshpa degan. Peshovatni darajoga, mekteplarni oldiga qo'yiladi. Mektepni oldiga qo'yiladi bu. Ağa cheyni? Mektepga darajoga emas, biroq. Yo'q. Peshovatni darajoga emas. Aeroport. Ne aeroport? Aeroport borligini bildiradi. Samolyot uchishga mumkin emas. Qanday? Yo'q. Samolyot uchishga mumkin emasmi? Yo'q, yo'q. Nima tushuntiradi shunda? Unutib qoldim hozir. Aytingiz bir variant, men sizga yordam beraman. O'sha samolyot, aeroportlar qo'na turgan yer o'shundayga qo'yiladi-da. Aeroportga yaqin. Eskartuvchi belgi. Kimdan eskartadi? Samolyot. Samolyotni ko'rgazib qo'ygan, biroq samolyot yerga yaqin uchadi, japuz uchadi deganda tushuntiradi ekan. Eslab qoldingizmi? Bu bular yordam beraman. Biraz aytıngiz o'zingiz, bir variantni aytingiz, yordam beraylik. Gruppa podдержка bo'lib ketdi bu joyga. 10, 15, 20 deydi, qora bilan belgilanib turadi. Unutib qoldim buni. Платный парковка. Aqcha oluvchi joy deganda tushuntiradi ekan. Azamatsiz, biraz esingizdan chiqarib qo'ysiz, biroq yaxshi. Qonunchilik qurini taqib turingiz, Aqjol. Men Ramazonda internetdan ko'radim, ko'rishmaydi. Ko'rishaman deb keldim, ateng. Densallik yaxshimi? Yaxshi. Молодец. Hammasi Ramazondan yodlab oldim. Rahmat. Sizga to'xtatmayman men. Kelingiz. Men atim Ramazan, Region telekanalidan sizning dokumentleringizni tekshirgangacha men sizdan yo'l belgilarini so'rab turaman. Ma'qulsizmi? Kelingiz. Bu qanday yo'l belgisi? Bu запрещен. Aydım taq kunlari qo'yiladi. To'g'ri. Bu Jup kunlari. Jup kunlarida nima ekan? Запрещен. Запрещен ekan. Bu запрещен грузовой машинаlar. Qanday yuk bilan deydi? Прицеп. Qanday yuk bilan? Qanday? Qo'pni yuk bilan. Qo'pni yuk bilan. Qo'pni janag'ida go'choyin degan yoshkicha yuk deb olganda. Bu yo'l belgi уже eme bütü degan belgi. Главный yo'l. Bugachaynki znaklarning bitishi. Tez salınçı zonanın bütüşü deb qo'yadi, znaklarning bütüşü. Bu eskartuvchi belgi, предупреждение yo'l yedi yo'l bor degan. Qo'pni burilishlar bor deydi. Yaxshi. Bu запрещен yakkoy mashinalar. Signal chalanga запрещен. Afg'on запрещен. Qanday mashina ekan? Jeng mashina. Bu eskartuvchi belgi полицейский do'nglar bor degan, yo'l jamon degan. Egzamas yo'l ekan.
Стоп. Бул маалыматтануучу белги. Көз ажиздер бар дегендей. Кошумча белги катары койду да. Эскертүүчү белги токтоо керек. Мал илеп белги. Токтош керек да. Алдыда да башка коркунучтар бар. Коркунучтар эскертүүчү белги. Жакшы. 50'te жүрүш. Siz kimsiz? Ben Водитель mi? Yok. Kaysi talay? Anda söylöy turmuş siz, ha? Dos olasızbı? Жақсы, дос болсаңыз мына жағына өтіп алыңыз, а? Запрещен 50'тен ашпа. 50'ден ашпады, это? Эскертүү, балдар бар. Балдар бар. Эскертүү. Самолет жапыз учат, а? Жапыз учат. Платный стенка. Биздин программаны буга чейин көргөнсүздарбы? Бир жолу көрдүм эле. Жакшы. Бул эскертүү. Воздухтай шамал болот, а? Билбейм, сизден сурап. Эскертүүчү шамал катуу жүрөт. Капталдан соккон шамал. Бул эме бар. Жолдо столовый эс алуучу жер бар. Эс алуучу жай бар. Столовый деген. Эс алуучу жер бар. Эс алуучу бар. Главный. Главный бул бүттү. Бүттү. Запрещен. Бул запрещен. Азыр сиз кайсы жерге келип токтодуңуз? Мен сизге токтотпоймун. Жок, мага токтодуңуз, бирок ушул знактын астына келип токтоп койдуңуз да, ошон үчүн сизди текшеришти. Акжол. Мындан ары мындай знактарды байкап жүрүңүз, макулбу? Акжол. Assalamu alaikum. Кандай жакшысызбы? Мен атым Рамазан, регион телеканалынан келиңиз. Сиздин атыңыз? Райымберди Телебаев. Мен сизге жол белгилерди көрсөтөйм, макулсузбу? Рахмат, аракет кылабыз. Биз дагы убагында шоферлукка окуганбыз. 2009 өлеке деген автошколда жаттаткан, окуткан. Кайсы жерде? Аравандабы? Жок, Ошто. Ошто окуган. Жакшы, келиңиз. Бул кандай жол белгиси? Бул главная дорога. Главная дорога. Конец главной дороги. Стоянка запрещен. Выезд запрещен. Бул машиналар жууп турган жай. Автомойка. Велосипедтердин дорожкасы. Уступите дорога деген белги. Круговой деген белги. Бул стоянка. Конец стоянка запрещен. Жок. Остановка, конец остановка запрещен. Айдын так күндөрүндө коюлуучу белгилер, рахмат. Мунусу болсо жуп күндөрүндө коюлуучу белгилер. Бул грузовой запрещен. Кандай жүгү менен дейт? Саргыл белгилеп коюп тур атайын. Ооба. Кооптуу жүгү менен жүрүшкө мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес экен жерибиз. Бул конец мындай катуу жүрө турган жолдун аягы деген белги. Тыюу салынчу зоналардын бүтүшү дегенди билдирет. Бүтүшү, Азамат. Бул извилистая дорога деген. Эмне деп атат? Кооптуу повороттор. Жок, бул знак кандай знак негизи? Белги. Бул неме? Белги. Эскертүүчү. Эскертүү. Ири бир жолдор деген. Бул обгон запрещен деген белги. Жакшылап байкаңыз. Бир эле машина турат да бу жерде. Обгон грузовой запрещен экен. Кызыл тегерек менен жеңил машина сүрөп турат. Мүмкүн эмес. Жүрүшкө. Бул подача сигнал запрещен. Обгон запрещен. Кандай машина? Жеңил машина. Бул мындай ири бир жок. Неровная дорога. Неровная дорога. Стоп запрещен. Токтоп өтүш керек. Бул көзөйнөктүү адамдын машинада бар деген белги окшойт. Пешеходторго коебуз да муну. Ооба. Кошумча белги катарында көзү ажиз инсандар бар. Өтүүчү жол. Прочее запрещен деген бул белги. Запрещен. Дагы алдыда жок. Мындай күтүлүүчү немелер бар. Эскертүүчү. Бул ограничение скорости 50ден ашпаш керек. Бул балдар алдыда эскертүү атат. Болду. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер көпчүлүгүңүздөр айтасыздар, жалаң билбегендерди чыгарасыңар, билгендерди чыгарбайсыңар дейт. Эгерде билген кишилер монтип жооп берсе, бардыгын чыгарганга биз даярбыз. Рахмат, Акжол сизге. Силердин ишиңерге дагы рахмат. Ушундай көпчүлүк айдоочуларды тартипке салып атканыңар үчүн рахмат. Сиздин оюңуз боюнча пайдасы барбы, жокпу? Пайдасы бар. Биз окушубуз керек муну кайрадан. Рахмат. Үйдө жатып алып. Рахмат.